Kipulit kilayo kurup yo drug basyong don rupolak tengka balayo kem yo way nong kahi drug ha East Jente Hills District inen kasngi. UDGP kami kelaya ULR Bisnoy ulaang balayo kem yo way usnar nong kahi drug harengkat heroin basyong don rupolak tengka nakathain lom snong. Ya kani kajing kem lalek di kinhun pulit jong ke East Jente Hills District. Kumban supan kenmau katiyaw baar jong benai leber kipulit ke East Jente Hills District layo kurup yo drug basyong dor lai ar lak tengka bat layo kem ru ya laingut kinong khi drug hakajo kapor kipulit layo kem ya laingut kinong khi drug ha bernihat hadin balayo jing tip kipulit kilap nong jing upshrip hagawai kejaka hajan ke bernihat police outpost ha ke balapan sange ya kawai ke kali maruti alto 800 bat hadin jong jing watnya layo kurup ya khat sautli ki senduk saban badan ya shispa sau po point lai nyogram heroin.